Yes, reka tubasuhuze tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba wuje umugisha. Mwebwe mwese aho muherereye yaba abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari Yes, reka tubasuhuze nanone kuri uyu mugoroba nk'ibisanzwe. Reka tubane namwe mu ngingo z'amakuru abagezweho by'umwihariko. Murabizi neza yuko umunsi ku munsi isaha ku isaha twe twibanda kuba bigezweho mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. I Burundi niho tugomba kugenda twibanda cyane kubera yuko muri iyi minsi ukurikije aho ibintu bigeze, biragaragara yuko ibintu bitoroshye kandi bitoroshye habe na gatoya, nyuma yuko inyeshyamba za M23 zifashe umujyi wa Uvira ndetse ingabo z'u Burundi zari ziri muri ibi bice byose bigaragara yuko biri muri Plaine de Ruzizi cyangwa se iki kibaya cya Rusizi mu by'ukuri zamaze kugenda zihakurwa zisubirwa mu gihugu cy'u Burundi, ariko mu by'ukuri n'ubundi ingabo z'u Burundi ziracyari hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo, zikomeje imirwano yazo ndetse no gukaza ibirindiro byazo mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Ngira ngo ni byinshi turi buze kugenda tugarukaho, nyamuneka nshuti bavandimwe, ku bisanzwe n'ubundi dusanzwe tuziranyeho. Bidatinze turaza kugenda tureba inama y'igitaraganya yabaye i Bujumbura, ndetse aho bivuga yuko yafatiwemo imyanzuro ikomeye cyane na nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, by'umwihariko mu gushakira hamwe uburyo inyeshyamba za M23 ngo zaza kuba zitagira ibikorwa byazo zikomeza, by'umwihariko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba nanone amakuru avuga yuko hari delegation yaturutse i Bujumbura yamaze kugera Buvira kugira ngo bajye kuganira n'izi nyeshyamba za M23, aho bivuga yuko nyamuneka ngo abaturage batangiye kugirwaho ingaruka mu by'ukuri ifatwa ry'umujyi wa Uvira ndetse n'ifungwa ry'imipaka, ukurikije abaturage bakoraga ibijyanye n'ubushabitsi cyangwa se n'ubucuruzi hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bamaze kugenda bagirwaho ingaruka zikomeye cyane, ndetse binagaragara yuko hagomba kubaho diplomatic argument cyangwa se ibiganiro bishobora kuza guhuza abadiplomate yaba ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 ndetse no ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone nubwo ibyo byose biri kuvugwa, andi makuru aravuga yuko perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda akoranya abasirikare bose ndetse anabaha amabwiriza mashya y'urugamba ndetse n'uburyo bagomba kwitwara muri iyi minsi. Bigaragara yuko inyeshyamba za M23 zisa naho zasumbirije imipaka y'iki gihugu cy'u Burundi. FDLR zo nazo biravuga yuko abagera kuri 400 mbere yuko umujyi wa Uvira ufatwa ngo bamaze kugenda bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero birahita n'ubundi biteza akangononwa hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye. Mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi cyakomeje kugenda gishinzwa n'u Rwanda yuko cyaba gishyigikiye ibikorwa bya FDLR, ariko Burundi nabwo bukavuga yuko mu by'ukuri ngo u Rwanda rwabuhemukiye rutigeze rubahereza abagerageje gukora kudeta mu mwaka 2015 ubwo General Niyombare yageragezaga gukora kudeta, ariko nyamureka igapfuba. Bikavuga yuko rero abahonotse iyi kudeta cyangwa se abatarafunzwe bahungiye ku butaka bw'u Rwanda. Burundi rero mu bihe bitandukanye bukomeza kugenda bubwira igihugu cy'u Rwanda yuko bibaye byiza ngo u Rwanda rwashyikiriza u Burundi abo bakoze iyo gahunda cyangwa se iyo sakirirego u Burundi bukababuranisha, ariko u Rwanda rwo rukagaragaza yuko mu by'ukuri ngo rutabikora. Hamwe n'andi makuru rero agiye atandukanye turaza kugenda tureba, ariko ngira ngo tukira aha ngaha murabizi neza yuko ku murongo wa telefone tuba turi kumwe n'umuvandimwe, ngira ngo musanzwe mubimenyereye, niwe tugiye kubanza kubana nawe kugira ngo atubwire ngo bihagaze bite kuri aya masaha, by'umwihariko uburyo umutekano utifashe neza ku bice bitandukanye by'iki gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka ibintu bigaragaza yuko bitoroshye habe na gatoya, ibintu bitoroshye bitari buze kugenda byoroha kuri ubutaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo tukiri aho ngaho mudukunde turaza no kugenda tureba izindi ngingo zigiye zitandukanye, tuza kureba mu bice bya Bibogorogo, Bijombo, Mikarati n'ibindi bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hamwe hakiri abasirikare b'u Burundi. Biravugwa yuko inyeshyamba za M23 zirimo zirisuganya ndetse zirimo ziranitegura bikomeye cyane gukora igitero simusiga kuri izi ngabo z'u Burundi. Ngira ngo twabonye amakuru avuga yuko M23 yo yatanze uruhushya ndetse itanga n'umwanya, nyamuneka itanga umwanya, ibwira igisirikare cy'u Burundi, irababwira ati mwebwe niyo mwashyira hasi intwaro nta kibazo mukiripotinga mukagaruka ku butaka bwanyu, abazagerageza kumanika amaboko batarwanye twebwe ntacyo tubabaza, nta kintu na kimwe tubabaza, tuzabaha umwanya bambuke bajye mu gihugu cy'u Burundi. Ariko uzagerageza kurwana agashaka kwerekana yuko yakifashisha ubushobozi bwa gisirikare mu kuturwanya no guhangana natwe,
natwe tuzamwereka yuko mu by'ukuri ubwo bushobozi bwo kuba twagera hirya no hino ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi tubufite. Hari amakuru rero avuga yuko itumanaho ku kibuga cy'indege cya Bujumbura naryo ryamaze kugenda mu by'ukuri riba cut off cyangwa se risa naho rigirwaho ingaruka mu buryo bukomeye cyane. Hari amakuru kandi avuga yuko hari ubwoba bukomeye cyane by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, bafite ubwoba bukomeye cyane yuko inyeshyamba za M23 mu by'ukuri ngo zaza kuba zafata kiriya kibuga cy'indege mu gihe imirwano yabikomeje. Ngira ngo ku murongo wa telefone twamaze kuba turi kumwe n'umuvandimwe bwana Moses. Ngira ngo tugaha ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Amahoro Moses. Umeze ute Moses? Turashima Imana ni amahoro kabisa. Murashima Imana, ariko nyamuneka abavandimwe, abaturanyi, inshuti, abarundi, nyamuneka bimaze kuba ibibazo. Abarwandafone bakomeje kuhura n'ibibazo bitandukanye by'umwihariko buriya rega Moses, sinzi niba ujye ubimenya, iyo tuvuze abarwandafone n'igihugu cy'u Burundi burakizamo. Kizamo cyane mu barwandafone, ahubwo se kitajemo hazamo ibihe cyangwa ko nacyo kiba kigomba kuzamo mu by'imbere. Ariko Moses, abavandimwe b'abarundi ntago bajya babyemera. Ariko mu busesenguzi ushobora kubaza umuntu uwo ari we wese asesenguye yinjiye mu mateka n'ibiti byose, yego Burundi nacyo kiba kigomba kuzamo. Moses, ngira ngo tutizimbye mu magambo, twebwe ibyacu ni amakuru ndetse niba bigezweho. Ubizi saha mu makuru turi kwakira ndetse anakomeye cyane nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda ahuza inama ikomeye cyane, ariko nanone ngo muri CNDD FDD bo ntago babyumva. Abadede barakaye baravuga bati Perezida never kuri ingabo zacu, kura abasirikare bacu mu burasirazuba bwa Kongo bakomeje kugenda bahagwa cyane, ko bavuga ati Kongo yagiye batererana. Dukurikije n'urugamba rwa Uvira, Kongo ntago yigeze igaragara. Bimeze bitegera ngo mu badede urabona bitabaye ibindi. Yes, no kuvuga kugeza amaginga nyambu badede byabaye ibindi mpamya nashidikanya ko ugiye byakomeza gutya bishobora no kuza kubyara kudeta mu gihugu cy'u Burundi. Yego, ubivuze neza. Yego, no kuvuga ngo bwana munyamakuru, niko inama idasanzwe yateraniye hano Gitega. Yego. Inama rero yitabiriwe n'abayobozi bakomeye barimo abarindi kuri yo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ikaba inama yitabiriwe n'abitwa ba Gervas nako buca bakunze gutazana kugarika murabazi abakora indani muri presidence. Yego. Inama yari irimo ba Prime Niyongabo ni generali. Ubwo ni umugaba mukuru w'ingabo cyangwa ni ministre w'ingabo? Ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Yego, Prime Niyongabo. Yego. Inama rero yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye, ariko barimo biga ku kijyanye by'umwihariko n'intambara ikuba ku butaka bwa Afurika Demokarasi ya Kongo, ndetse iyi nama iza kurangira hagati ku mpande zombi nta kintu na kimwe bumvikanyeho. Nta kintu na kimwe banzuye? Yego. Bwana munyamakuru, nta kindi kintu bihita bitwereka. Turabizi ko igihugu cy'u Burundi gifite amatora mu mwaka w'2027. Tuvugana twabara yuko noneho hari ku mwaka umwe kuko tugiye kwinjira mu mwaka w'2026. Yego. Ni ukuvuga ngo impande zombi turabizi ko by'abajenerali bashaka kongera kuyobora igihugu cy'u Burundi, kandi aranabishaka kurenza ibindi bintu byose, yatanga ikiguzi cyose gishoboka ndabizi. siwe n'uwitwa Reverend Kuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD nawe yagiye agaragaza ibimenyetso byinshi ko ashaka kuyobora igihugu cy'u Burundi. Agatorwa sawe amakuru yiwe nabo baraho hafi, nubwo batavuga rumwe n'ubutegetsi n'ubundi usanga bo tubabarira mu gika cya Agatorwa sabura tumubarira mu gika cy'abagabo barimo ba General Bunyoni. Tubabarira muri icyo gika kuko umwe mu bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo rero icyo nakubwira cyo igihugu cy'u Burundi n'ubundi cyakora inama kitazikora, ni igihugu kugeza n'aya masaha kiraza kuguma kugaragaza ibimenyetso byo kutumvikana, kuko bamwe n'ubundi muri CNDD-FDD barifuza ko yasenyuka, yamara gusenyuka bagasesa noneho bose bakaba bahanganira mu matora ateganyijwe mu mwaka w'2027. Yego. Ibi nabyo bintu bishobora kuza gutuma igisirikare cy'u Burundi, nk'uko tubizi ko nacyo kirimo amoko abiri, kuko muri igisirikare cy'u Burundi ni igisirikare gifite amoko
noneho no mu nzego za politiki ugasanga harimo amoko. Nabonye n'itegeko nshinga ryabo abarundi mu by'ukuri ibyo bintu by'amoko biracyagarukamo. Yes, no kwangwa ibyo byose ni bimwe mu bintu biri kugaragaza ko isaha ku isaha by'umwihariko igihugu cy'u Burundi dushobora kuza guhungisha amaso ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi aho ngo burimo barwanyi babo barimo baranirikotinga kugeza amagingo bamaze kumanika amaboko. Yego. Ahubwo tukabona urugamba rusimbukira mu gihugu cy'u Burundi bikomeye tukaba twabona kudeta itunguranye. Yego, icyo kintu ukomojeho nabonye n'abavandimwe bavuga bati nibwo buryo ni nacyo gihe cyiza cyo kuba iyi kudeta yakorwa, kuko n'umwe mu bavandimwe ni icyegeranyo nakomeje kugenda numva avuga ati buriya umuntu iyo apfuye, bwana Moses ntabwo unyuze mu ijambo kugira ngo turagira ngo n'abadutega amatwi bumve aka kantu. Yavuze ati umuntu burya iyo apfuye ntago ababara ahubwo hababara basigaye. Agereranya ubutegetsi bwa Neva, aravuga ati niba Neva bigaragara yuko we yamugiranyije nkaho yapfuye, ariko ntago yapfuye by the way, byari mu buryo bwo kugereranya. Ati bigaragara yo niba we yarapfuye ntago ababara kuko yarapfuye. Noneho abakiriho rero twebwe dusa naho dusigaye cyangwa tutumva ibikorwa bye, ni twebwe tubabaye, ni natwe turi kubabazwa n'ibikorwa ari kugenda akora. Ubwo ibyo yabikomeje kubera ibyemezo bikomeye cyane mu by'ukuri Perezida Neva akomeje kugenda afata. Mu Kinyarwanda hari imvugo bavuga ngo wishinga umugabo mbwa mugakubitanwa, ariko uwo mugani sinjye wawuciye. Ubwo wishinga umugabo mbwa mugakubitanwa. Izi saha rero hari abarundi batumva politike ya Neva ikomeje kugenda ibashora mu ntambara, kuko izi saha atari politike mu by'ukuri ya Neva y'ubushotoranyi. Ntago izi saha twaba tubona abasirikare b'abarundi bagwa ku butaka bwa Kongo, yewe nta nubwo twaba tubona kuba igihugu cy'u Burundi cyaba gisumbirijwe bikomeye cyane n'izi nyeshyamba za M23. Ubu izi saha ziri hafi mu birometero bigera kuri 40 uturutse ku mbibi z'igihugu, ku mupaka nako ku murwa mukuru w'igihugu. Bivuze ngo rero izi saha Moses ngira ngo mu mboni zawe Perezida Neva urabona deservinga kuba yakongera kuba umuyobozi w'abadede, cyangwa n'ubundi byaba ari ugushyira habi igihugu cy'u Burundi n'ubundi gisanzwe nacyo kitameze neza? Perezida Neva kuba yayobora igihugu cy'u Burundi by'imanda igiye gukurikira byaba ari ikibazo gikomeye, kuko aramutse agize n'amahirwe akagira ubuntu bwo kugera muri iriya manda, ndaguhamiriza nashidikanya ko byagora kugira ngo manda yisoze n'ubundi adatewe kudeta. Ni ukuvuga ngo rero icyo mbona cyo ni uko uyu mugabo n'ubundi yatanga yakemera akamanika amaboko akareka ibyo arimo akagera mu murongo muzima. Urabona yuko igihe kigeze kugira ngo abaturage barebe, bashyire ku munzani, barebe nimba ukwiye kutuyobora kugira ngo byibura ayongere agirirwe amahirwe yo kuyobora. Gusa ariko nanone mu yindi shusho mu gihe n'ubundi yaba yongeye kuyobora indi manda, ubu nkabona yuko bigoye cyane kugira ngo igihugu cy'u Burundi akiyobore manda yose irangire. Dushobora kuzabibona nk'uko byagenze kwa Kapiteni Ibrahim Traoré, tubona kudeta zatewe na ba kapiteni n'abainzego za gisirikare. Dushobora kuzabibona nk'uko byagenze byageragejwe muri za Beni. Mu bihugu byose tugiye duturanye by'ano muri Afurika bimaze iminsi bigeragezwamo amakudeta, hari aho yabaye. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo nacunga izamu rye nabi nawe araza kuba nk'uko ariko Moses nabonye Perezida Evariste Ndayishimiye ari umwe mu baperezida b'abahanga mu cyayenge abantu benshi batajya babimenya. Buriya nabonye iyo agiye kugirira uruzinduko mu mahanga ahita agira icyo bita delegation of power possession, ukuvuga ngo afata uwari ufite ubushobozi akahita amera nkaho abumwambura akabuhereza undi yizeye cyane. Ibyo ngibyo byemererwa n'itegeko nshinga ry'igihugu cy'u Burundi ryo gushyira mu myanya abayobozi. Ubwo buryo akunze gukoresha ni bya impamvu yuko akomeza kugenda acangacanganya aba bayobozi, wenda mu buryo bwo kubona yuko Prime Niyongabo niba ari ufite uwo mugambi akaba yamwaka ubwo bushobozi, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye atari mu gihugu, agafata aba koloneli n'abandi basirikare basa naho bakiri bato bato akabahereza izo nshingano kubera yuko bumva doctrine ye. Ubwo buryo ntashobora kuzabwifashisha mu bihe bitandukanye bagakomeza kugenda bumurokora iyo kudeta ikomeje kugenda no guhanurwa. Icyo rero nicyo kibazo gikomeye cyane. Ubundi nimba uzi ko ufite umugabo w'umukungu, ukagira umuvugizi w'ingabo, ukagira abajenerali, aba brigadier general benshi, ukaba wafata
umusirikare ufite ipeti rya koroneri ukamuha inshingano zari zikwiye generali, icyo nicyo cya kibazo ahubwo gishobora gutuma batangira kukwigaho mu buryo bwihuse, noneho bakaba bagutera kudeta mu buryo noneho bwihuse kandi baciye muri aho ngabo wakoresheje bita inshuti. Yego. Umugabo nibyo ibyo ngibyo iryo tegeko nshinga ry'u Burundi rirabimwemerera, kuko ni itegeko nshinga nyine kandi abagomba kubikora ku bigeranye n'umutima w'uko byumva. Gusa nanone ni kimwe mu bintu n'ubundi bishobora kumurimbura, kuko ugikora ibintu nk'ibyo gifata abana bakiri bato cyangwa se bamwe mu bize ugatangira kubazamura mu ntera ukabasigira inshingano ngo uve mu gihugu, icyo gihe noneho babandi bakuri hafi bya byegero byawe bitangira kubona yuko nta kize n'ubundi ufite, noneho icyo noneho kikaba kimwe mu bintu bishobora gushingirwaho bagutera iyo kudeta bwana munyamakuru. Yego, ngira ngo bwana Moses wenda tunagana ku musozo ku kiganiro cyiza turi kugirana n'abadutega amatwi, ariko nyamuneka ngira gudi abadutega amatwi mu byumve neza kandi muze kudukora subscribe mu dukande like mu byukuri, ndetse niba hari n'ibyo bitagenda neza muze kutwandikira ku mwanya wahariwe ibitekerezo, nibigenda neza mudushimire. Like nizo tuba dukeneye kugira ngo mu byukuri turebe yuko twagenda tuzamura. Turifuza yuko iki gitangazamakuru cyacu kiva ku nkuru zisanzwe zibona views nyeya zikazamuka, kubera yuko nibyo biduha motivation yo gukora. Bwana Moses, ngira ngo nkurekure ukomeze gahunda zawe z'imirimo. Twaba ku munsi w'ejo twabonye ikiganiro Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ubwo yarari mu nteko nshinga amategeko ari kurahiza bamwe mu bayobozi barahiriye kujya mu nshingano zitandukanye. Tubona Perezida Paul Kagame agaragaza mu by'ukuri yuko mbere yuko izi ntambara ziri mu burasirazuba bwa Kongo zitangira zigere kuri uru rwego, Perezida Kagame yaba yaravugishije Perezida Neva kugira ngo barebe yuko mu by'ukuri ibyo bibazo byahosha, ariko Perezida Neva agakomeza kunangira akabyanga akagumisha ingabo ze ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Izi saha ingabo z'u Burundi ziracyari ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko mu bice bya Bibogobogo na Bijombo, Mikarati, Mikenke, ngira ngo urabizi neza bwana Moses. Ariko izi saha twibaze tuti turibuze kubona inyeshyamba za M23 zikora advance zijya kwirukana ingabo z'u Burundi mu misozi miremire ya Uvira. Mu by'ukuri ingabo z'u Burundi mu bushobozi bwazo wowe ubona mu mboni zawe nizigerageza kuba zarwanya inyeshyamba za M23